Ubundi ukuntu aka gakoko karimo kwihindagura, aka gakoko kanwanze akunda kwita COVID-19, ukuntu karimo kwihindagura, karimo gutera ibibazo. Kashobora kuza gakomeye cyangwa kakaza kafite ubukana budakomeye. Ese ubundi niki kitera kugenda kihindagura? Nibiki bitera? Ese ibibazo bishobora gutera ni ibihe? Kuko COVID ntabwo irarangira. Ahubwo birimo gutera ibindi bibazo wa scientist batangira kwibaza tugiye ku nikindi cyorezo nanone cyangwa ni cya kindi kirimo gukomeza. Nibyo bintu ngiye kubasobanurira hangaha. Joni muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera nanjye narabikoze. Muri aba bavandimwe badusangire niko stanga kuri dusangire. Uyu munsi nashaka kubaganiza cyane ku bintu bigendana n'ubwoko bushyashya bwa COVID-19 burimo kwaduka cyane mu Bwongereza no muri Afrika y'Epfo. Niyo babanje kubibona, ni naho mpamvu babyitiriye babihaye makode yayo. Muyo mu Bwongereza barimo kwita ni B117, iyo muri Afrika y'Epfo barayita 13 B1351. Ayo ngana amakode gusa bayita kugira ngo bazitandukanye bayaha. Biba byiza cyane ko dusobanukirwa ibintu birimo kutujya ruhande, birimo kugenda mu isi. Biba byiza cyane kuri YouTube noneho irebwa n'abantu benshi. Nk'iyacu turashimira cyane abantu benshi basigaye bayireba. Ni byiza ko umuntu wese uri buyirebe araza gusobanukirwa ibyo kuri ese kariya gakoko ko tujya tukumva ubundi biba bimeze gute. Mu gihe utabasha kubona yandi makuru yawo tugiye kuyakuzanira ayo makuru, kuko ngiye nkora mu ishami ry'ubuzima, ni ibintu mbamo buri munsi, ni nabyo bintu navuga yuko bimfata umwanya wanjye guhera kwa mbere kugera kwa gatandatu. Bikansaba rero gucukumbura amakuru kugira ngo nyamenye. Mbabwiza ukuri, nakira amatelefone menshi cyane ku kazi. Uretse no kwakira amatelefone menshi, nakira n'ibibazo byinshi cyane bigendana n'ibibazo by'indwara by'umwihariko iterwa n'akariya gasimba. Ubundi kariya gasimba kitwa SARS-CoV-2 nk'uko nabisobanuye, nandaza no gushyira ama video uburyo nasobanuye ku bintu by'urukingo, ukuntu rukora n'impamvu bakoze kuri ubu buryo n'uburyo nicyo rukozwemo. Ndaza gushyiraho iyo video kuko narabisobanuye kandi nabonye abantu benshi cyane barenze 4,000 babirebye, bashobora no gusangiza abandi. Ndaza no gushyiraho na video nsobanura ibimwihariko kariya gakoko, n'agakoko kameze gute, kakozwe muki, kakora gute, nabyo ndaza kubishyiraho ko narabisobanuye. Ahangaha ndashyiraho ayo mavideo abiri nyuma muze kusobanura. Ariko uyu munsi nashaka kuvuga cyane ku kibazo kirimo kwaduka ubungubu cyane, ikibazo kiriya gasimba barimo gukita muri variant. Mu Bwongereza bakavuga ngo ni variant of concern. Ni nkaho kuvuga ngo ubundi bwoko buteje ibibazo cyangwa buteje impungenge. Ubwo rero murabizi neza yuko iyi nkingo nkingo nafashe inkingo ya ikigo bita Pfizer, zose ebyiri narazifashe. Ariko uyu munsi ari inkuru mbi kuri Afrika y'Epfo, kuko ubwo rukingo nafashe ngo rurimo kudakora neza ku bantu bafite ubu bwoko bushasha bwako gasimba. Sindi bujye cyane ku bintu by'inkingo, ndajya cyane gusubiza ku bantu bambajije byako gasimba ako bita gashasha. Reka mbere yuko ukamenya no kumenya ngo ukaza gute. Ubundi murabizi neza yuko ko aka gasimba bita SARS-CoV-2, kuko iriya COVID yagarara kuri coronavirus. Corona impamvu mbayita corona murabizi ko ari crown, bayita corona kubera buriya buhwa bwayo ibifite utuntu tumeze nk'uduhwa, niyo izina ryaturutse rya crown, ukuntu tuba tumeze iruhande rwabo.
ubundi tukita agasimba ariko ubundi ntago buba buri busimba kuko bugizwe na proteine. Iyo proteine ziba zigize, murabizi abatabizi, ubundi ma virusi nk'iyi virusi y'ibicurane cyangwa virusi nk'iyo ngiyo ya corona bigirwa n'ibyitwa ngo DNA cyangwa bikagirwa na RNA yo ribonucleic acid. Ni kimwe muri byo nibyo bigize, ariko iby'umwihariko iyi ngiyo igizwe na RNA ariyo ribonucleic acid. Ubundi biba ari ma proteine aba ari mu imbere. Ubwo rero mumbabarire cyane ari mu bintu rimwe na rimwe binanirwa kubivuga mu Kinyarwanda kuko akenshi ibyo tubimenya mu Cyongereza. Ubwo rero nkuko mubizi yuko kwinjiye mu mubiri kaciye mu kanwa cyangwa mu mazuru, iyo kinjiye mu mubiri kinjira kafite turiya duwa twato rero igihe turimo kugenda tuzenguruka mu maraso, iyo duhuye n'uturemangingo twacu ari two bita cell, twita twihomekaho. Iyo twihomeketseho turiya spike turiya tumeze nk'uduwa, iyo twiyometseho tutanga inzira ya ziriya RNA kwinjira imbere mu turemangingo twacu. Iyo zinjiye mu imbere mu turemangingo twacu zibona rero uburyo ufate karemangingo kacu tukaba kameze mbese nka kuveze tuvuge y'inkoko, aho iyo binjiyemo gahita kabona uburyo kibyaramo utundi. Iyo kibyayemo rero utundi nawo tutera uburwayi tuhita twangiza kariya karemangingo. Iyo kangize umutekereze rero bukagenda bwinjira no mu tundi niyo bitera umuntu uburwayi. Noneho mu gihe twimultiplier cyangwa mu gihe twigwiza, hari ukuntu kubera uburyo bw'uturemangingo twacu tumeze, hari ukuntu twimultiplier tukavamo nka twatundi cyangwa tukavamo dufite ubusembwa. Udufite ubusembwa rero nitwo rero bita variant, ni nayo bita mutation. Iyo dusohotse rero dusohoka tutameze nka twatundi original nimbona kwita. Ni ukuvuga ko mu byumve neza, iyo twinjiye mu turemangingo twacu tuhita iyo iriya RNA iriya proteine ingiye mu turemangingo twacu tuhita dutangira kwibyaramo twigwizamo utundi tuntu, kuko ntidushobora kwimultiplier mu maraso. Twimultiplier iyo twinjiye mu turemangingo twacu. Murabizi ko turemangingo twacu tuba dufite akamaro kenshi cyane. None iyo tumeze dusohokamo na miliyoni nuko abenshi bavuga, abari twinshi cyane. Iyo twinjiye mu maraso tukagenda dushakisha none turemangingo, murumva rero ko imbaraga zacu ni naho tuhita turwara. Ariko mu gihe tuyigwizamo dusohoka dufite ari tushobora gusa dufite ubusembwa. Buriya busembwa rero nibo buhindura ubwoko bwa virusi. Ni nk'ukuntu inkoko ishobora tuvuge amagi, inkoko yateye amagi menshi hanyuma rero akavamo ifite umutuku, itukuye, ifite umuhondo, ifite iki, bitewe ni ziriya RNA ziba zirimo ziyifasha gusohoka, ziyifasha kwimultiplier cyangwa kwigwiza. Ubwo rero dusohotse nituba muri South Africa bapimye basanga babonye utundi tudasa na twatundi basanzwe bamenya. Noneho bagahita batwita rero niyo tubita muri South Africa baratwita ngo nimba 113 ni 1-3-5-1. Hanyuma rero zo muri mu Bwongereza yo babonye ni 1-1-1-7. Uto rero murumva ko ari ikibazo gikomeye kuko abasirikare bacu nibaza kwataka, tuvuge twabonye inkengo, nibaza guataka za zindi za mbere nibazamenya ko ari ubundi bwoko bushasha. Ubwo rero ugasanga byabaye ikibazo. Ni aho ngaho rero barimo kugerageza bakabona barebe ko urukingo turimo gufata ese rushobora gusembura uturemangingo twacu, abasirikare bacu kumenya ko bagomba guhataka bariya
basirikare basa n'abandi bose bakabitirana icyarimwe. Bibaye gutyo byaba ari amahirwe, ariko bitabaye gutyo bizasaba gukoresha ubundi buryo kugira ngo uturemangingo twacu natwo abasirikare bacu nabo babashe kumenya izi nshasha nazo izi ngizi zihari. Barimo kuvuga yuko nk'ire mu Bwongereza barimo kuvuga yuko kwikomeye. Murumva rero ko nko muri South Africa bagerageje izo ngingo za Moderna na Pfizer, ari izo ngingo zikomeye cyane ku isi ubu ngubu bazigerageje, ariko rero nizirimo gukora neza. Ubwo rero nuko bimeze, nashakaga kubasangiza kugira ngo mubashe kubisobanukirwa, kandi nibimara no gukwirakwira tuyizere yuko ko Imana iri butabare isi yacu, kuko iri hejuru ya byose, iri hejuru y'inkingo, iri hejuru y'utudusimba byose. Gusa tuitakambire hiye n'abari abantu ba virologist ubwenge bwo gukora inkingo cyangwa kuvumbura ubundi buryo bwo gucecekesha iki cyorezo kitumereye nabi. Nuko rero bimeze, ndumva ndaza gushiraho aya mavideo hangaha abashaka kumva ile ya virusi ibanje ariyo SARS-CoV-2, na ushaka kumva ukuntu izo nkingo zikora, cyane cyane urukingo njyewe ubwanjye nifatiye ariyo bita rwakoze n'ikigo Pfizer. Turabakunda nawe ubutaha.